Sawubona namukele ekhaya igama lami ngophamani kwaKhumalo ngibingelele ngikwamukele khona lapha Amanga News lapho sitshela khona amanga ngokukhulu ukuziqhenya uma uthanda amanga wamukelekile ibhinqa beliyoqhetha endaweni yaseMsinga kuze kwazi angalenza ngalutho intombi ilokhu randa umbhede lididitha uBrentwood ilokhu lithi ashile demet khonto ngizokwenza yona ashile demet khonto ngizokwenza yona lusho nguphethe ngiyakutshena wena khonto ngizokwenza yona wayazi yoma khehle intombazane kwaze kwasikuseni kwazoshaya isikhathi ukuthi lihambe sikhona manjalo eMlazi kwadi khona lo eMlazi khona kwadi eMlazi umfana ugcine isesibhedlela naye futhi ubeyoqhetha begqoke uskeni jini babambene nentombi babambana kwafika isikhathi sokuthi akhumule wangakhumuleka uskeni jini kuze kwabizwe iambulance izomkhumula uskeni jini kumanje ulele emshiyeni mbukeli izindaba lezi zingamanga uma ufuna ukuzibuka kahle hamba ku YouTube uthi Phakamani TV1 izindaba zingamanga uma ukuthi uyakholwa fuseke